Ngucanio gatagati ka andu na nyamu cia githaka ni yumiritie mwena wa Njabine Kinangofu kaunti-ini ya Nyandarua, na ica ikuhi njogu cikoretwo igitharikira migunda na guthukangia mimera. Kurerikana njogu itanyihire 10 ni ciratharikire itura riri thutha wa gubunja rugiri rwa mutitu wa Aberdare na gutharikira migunda na gucungereria hathara ya makiri maingi ma mbeca. Huku tuna shida sana, Jumadovu imelala huku ikitusumbua sana sana, hata si kulala juu ya nyumba yangu karibu ipomolewa watoto waende. Zimetoka kwa forest zikaingia ndani ya mashamba yetu. Ziliingia kwa mashamba tofauti ya watu tofauti na zimeharibu mashamba sana. Mimera mĩingĩ ĩrathukangirio nĩ mboga na waru, na iria rĩa arĩmi kũingata njogu ici nĩ rĩraringire ihiga. Zilipita kwa gate, ziingia kwa gate, zikaingia kwa shamba za watu, zikaja zikibomoa mashamba, zinakula vile watu wanazifuata, nao wanajaribu kuzipiga zitoke, badala ya kutoka zinaendelea kuingia ndani zaidi. Riu arĩmi aya moigĩte no nginyagia rũhonge rwa kũramata nyamũ cia gĩthaka KWS rumarihe hathara ĩrĩa mathiĩte. Mahindi hii ndio nataka kusomesha watoto wangu shule nayo, hata huko chini imeng'oa miti, fence yangu imeharibika, hata sasa sijui nifanye nini. Zinatoka Ragia Forest, hata sijui zita target juu zilikuwa zimekujia kwa gate. KWS ambao tukawaambia wajaribu kuona vile tutafanya na ili ndovu waache kutuletea uharibifu. Kwa hivyo hadi sasa tumengoja hao KWS kwa sababu nimearifiwa wanafika. Munini wa Chifu mwena ũcio Gatonye wa Ndung'u nĩekĩrĩte ndeto ĩno mũkonde na kuga atĩ maabitha KWS nĩ marĩkĩtie kũmenyithio nĩguo matacukie ikinya rĩrĩa rĩagĩrĩire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.